Elhamdülillah, salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillah, Allah Rabbimizga indi har barcha maqtovlarimiz, hamd shukronlarimiz bo'lsa edi. Shundan da şu Ramazan ayını bizlarga qarshi olib, şu Ramazan aylarında ibodat qilirga, yaxshiliklar ishlarga Alloh taolo nasib eyladi. Ham endi payg'ambarimizga şu dinni anglatuvchi, eratuvchi, yashab ko'rsatuvchi payg'ambarimizga salovatlarimiz, ham salomlarimiz bo'lsa edi. Ramazan ayı keldi jamoat. Ramazan ayı indi ol kelgan kibik, ayı ozu şandı. Yani vaqt ol bir kila ham bir kite. Amma lakin Allah subhanahu wa ta'ala bizga şu ayırım bir günlerini, ayırım bir vaqtlarını bilgiledi. Qarasak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, aylarının da en hayırlısı ol şu Ramazan ayı dedi. Yani aylar arasında biz indi en köp ajr savabqa, en köp fayda alatırgan, en köp Allah'ın rahmetine erişetirgan, alatırgan ay ol Ramazan ayıdır. Hem Peygamberimiz devam etip aytdi, günlerinin de en hayırlısı cuma gündü. Ayı günler arasında bizlerge dünyalık hem ahiret için en faydalı günümüz oldu. Bu nindi gün? Şu cuma gündü. Şu Ramazan ayının ahırı 10 günlüğü kirgeç, indi Ayşe anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turunda aytdı. Yani ol tağında kubrak ibadette, tağında kubrak özünün takvalığında, yani izgilik kılların indi arttıra idi. Hem indi şuna göre biz biliriz. Ramazan ayının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha ol indi ahırga 10 günlüğü ayrım bir derecege, ayrım bir indi Allah Teala karşında indi ecir savaplarga iya bulgan ayrım bir 10 günlüktür. Hem indi şuna göre biz şu vakitlarda indi kubrak da yani ahırga 10 günlüğü bizde Ramazan ayında kılgan amellik ibadetlerimizden indi matur itip tügellev 10 günlüğü itip kabul etsek idi. Mesela her bir iş indi bilgilene özünün ahırı bilen şulay bit. Her bir amelini başlav bilen gene tügel, ana indi dürüst itip, matur itip, yerine jitkirip tamamlav da ol indi bek ahamiyetli bulup turadır. Hem indi Ramazan'ın ahırga 10 günlüğü de ol indi şuşu bizim Ramazan ayını boyunca ayı tırışıp okuğan taravih namazlarımız, ayı tırışıp okuğan Kur'anlarımız, tırışıp bergen hayır sadakalarımız, ayı tırışıp indi başkalarını, oraza tutuşlarını indi ağız açtırganlarımız, ayı muhtaçlarga, yetimlerge, ayı şuşu rizıqqa yakidamasa bizden yardımga muhtaç bulan kişilerge kılgan amellerimizni yumğaklap, indi yangadan da maturlap koyatırgan vakıttır. Şuna göre ahırga 10 günlük ol indi matur, ahırga netice yasav indi 10 günlüğü dedip de aytib bulur idi. Hem de indi biz biliriz, ahırga 10 günlük ol da bolsa indi big oluq bir kişe bulgan, yani Kadir kişesinin de buluğu bilen indi big zor ahamiyetke iyadır. Hem indi şuşu kişe turunda, yani Kadir kişesi turunda Allah subhanahu teala Kur'an'da ayrım bir sure bilen bizge ol kişenin derecesini bilgiledi. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde de kili, yani kişilerinin de, yani tünlerinin de en hayırlısı ol şuşu Kadir kişesi. Yani Kadir kişi eğer de biz indi tünün en hayırlı tününü ötkeresi biz kile iken ayı biz Peygamberimizin hadisine dayanıp aytalabız. Ayı en hayırlı tün ol da bulsa şoşu bizim indi Kadir tünü. Kadir kişesidir. Şuna göre en birinci şaratta indi Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de şoşu tünün derecesi turunda big aşık ravuşta aytdı. Bu tünde yani Allah'ın bizlere karata ayı bereketi Allah Teala'nın rahmeti ine tırgan tündür. Hem indi şu tünni indi Allah subhanahu wa ta'ala şağıştırdı hem indi tingledi nerse 1000 ay bilen. Yani 1000 ay bir ötkergen tünübüz. Yani hazır vakitte bizden ayı kenglikte Tataristan jerliginde şulay bir ayı tünlerimiz bir kıska. Bigerek teceyge vakitlarda. Ayın şuşu bir kıska gına. Yani kıska gına tünübüzni ötkerebiz iken ayı 1000 ay gaybedette, 1000 ay izgelikte, 1000 ay Allah subhanahu wa ta'ala karşıda izgi ameller kılıp ötkergen dereceye erişebiz. Eğer de qarasak 1000 ay yol köpmege teyin, ol da bulsa 83 yıl ömür dep aytабыз. Yani bu indi kıska tugel, bu bek kişinin uzun bir ömrüne teyin dep aytабыз. Bu tünni indi şuşunday ulug dereceler bizge Allah Teala indi va'da etken iken, şuşu Allah Teala va'da etken ajirlerden indi kuru kalmıyor cemaat. Hem indi bu Kadir kişisinin indi ahırga 10 günlükte yaşırılığının özünün bir hikmeti de var. Ayı ol bizden cedvellerde, kalendarlarda biz ana indi bilgilep koyduk 27. kişi bilen.
Әмма ләкин инде бу кичәдә генә тукталып калып, ахыргы 10 көнлектә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кушканча, ахыргы 10 көнлектә Кадер кичәсен эзләгез дигән сүзен дә онытмасак иде җәмәгать. Ягъни шушы ахыргы 10 көнлекне, һәрбер төнен, Кадер кичәсендәге кебек, Кадер кичәсен үткәргән кебек итеп үткәргә тырышсак, иншалла инде ялгышмабыз һәм инде Кадер кичәсенә ирешүче бәндәләрдән булырбыз. Һәм дә инде шушы төнне ничек инде, нинди дәрәҗәдә үткәрү дигәндә. Ягъни без беләбез, иң беренче ратта Рамазан аенда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям төннәрен инде нинди дуа кыла торган булган. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анна. Ягъни иң беренче ратта Аллаһтан кечерү сорау. Я Раббым, минем кылган ялгышлыкларымны, Я Раббым, минем кылган гөнаһларымны, Я Раббым, хаталарымны барчаларын да кечер. Я Раббым кечер дип Аллаһ Тәгаләдән иң беренче ратта шушы төннең инде дәрәҗәсе һәм фазилаты ул Аллаһтан кечерү сорый торган инде төндер. Һәм дә инде шушы айда шулай Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең алдагы тормышыбызга, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында хәерле булсын диюдән, ягъни үзебезгә тәүфик хидаят сораудан, ризыкларыбызга бәрәкәт сораудан, сәламәтлек сорау, хәерле файдалы булган гыйлемнәр сорау, ил көннәребезгә тынычлык, хәерле сугышлардан, фитнәләрдән, бәла-казалардан иминлек сорау, шир-зәхмәтләрдән инде иминлек сорау инде дигән ки төндер. Һәм инде шушылар вакытта күбрәк дугада, күбрәк истигъфарда, күбрәк Аллаһтан сорауда, намазда, гыйбадәттә үткәрсәк, иншалла Кадер кичәсенең дә инде фазилатына, дәрәҗәсенә инде ирешербез. Шуңа күрә шушы вакыттан куры калмыйк, шушы вакытка игътибарлы булыйк. Аллаһ Тәгалә каршында инде шушы вакытларыбызны гамәл гыйбадәттә, изгелектә үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Вальхамдулиллаһ, ассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад.